أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه شریف رمضان با صیام روزهاش و قیام شبهاش از برای یکایک ما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت او رو دارم که پروردگار در این طول ماه شریف رمضان گناهامون بیامرزد و بعد رمضان مثل طفلی که نو از مادر تولد می شود تا که به اولایش گردیم و خداوند سلامتیمون خوب کنه، بستوار و برقرار بسازه که بعد ماه شریف رمضان همه مثل اسب سمن باشه، چی در زندگی و چی در فعالیت چی در کار و عبادت. واقعا روزه یک نعمت بی‌نهایت بزرگی است که خدای تعالی برای بندگانش عطا کرده است. در خبر است امام ترمذی روایت میکند، حدیث در سنن امام نسائی هم آمده است و امام حاکم به شرط شیخین تصحیحش کرده است. امام ذهبی با موافقت میکنه در تلخیصش با امام حاکم که ابو امامه باهیلی صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم بار نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله مرنی به امر آخذه عنک. ای حبیب الله، گفت یک کاری را فرمانم بده که از امی دهن خودت بگیرم و تا آخر حیات ترکش نکنم و سبب نجاتم از آتش جهنم شود و سبب وارد شدنم به جنت المأوا بگرده. حضرت در جواب فرمود علیک بالصوم فانه لا مثل له و فی روایت لا عدل له. یا ابو امامه گفت بر تو روزه بود، روزه بگی، زیرا روزه مثل مانند نداره یا هیچ عدل نداره. در عبادات پروردگار عبادتی که هم جانی باشه، هم مالی باشه، هم روحانی باشه، کم در کم است. یکیش همین روزه ماه شریف رمضان است. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام بخاری آورده است از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حدیث هم ابو سعید خدری روایت میکند که رسول خدا با امتو بشارت داد، گفت من صام یوما فی سبیل الله بعد الله و فی روایت مسلم باعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. کسی به خاطر الله یک روز روزه میگیره ولی یک ماه سمونه، همین به خاطر الله اگر کسی یک روز روزه بگیره خداوند متعال این بنده را از آتش جهنم 70 ساله ره دور نگه میداره. 70 ساله ره دور یعنی که جنت واردش میکنه. این روزه این خیلی برکت داره و این نصرت داره. آن کس که صیام فرضی تو گرداند او مصلحتی تو از تو بهتر داند. او پروردگاری که روزه را برای شما برای بنده ها فرض گردانده است مصلحت ما را از ما بهتر میدونه. شاید فرمان الله نمیشید این نفس پلید اجازت مو نمیداد که روزه بگیریم بدن تازه کنیم، ولی همین دکترها را بپرسه بدن آدم از تمام شلک زهر چیزای نامطلوب پاکیزه و تازه میشه در ماه شریف رمضان. اگر فرمان الله نباشه کی میتونه که نفسش کنترل کنه و یا ماه چیز نخوره؟ به حکمت نیست، حکمت پروردگار است که بر ما و شما همین روزه ماه شریف رمضان یک ماه فرض گرداندگی است. یک ماه است. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را قصه میکنه، میگه عاقل بر اسب می آمد سوار در دهان خفته می رفت مار. یا مردی به عقل در اسب سوار اومده است، به عقل نباشه صاحب اسب میشه و عاقل. اما عقل پیشروی دولت های میگن که عقل که اسب میگیری و ماشین میگیری. در اسب سوار اومده است که دیگه میکنه یا دهنواز در تای درخت خوی دهش واز همیتا با دهش نفس کشیده است. یا مور اومده است دهن ایرا سوراخ موش کرده در دهنش هم یا مور شد اومده است. اون سوار آن را بدید و می شتافت تا رماند مار رو فرصت نیافت. بیچاره اسب همچین کرد که گفت ایدم به مور به قپم بکشم ای دهنش ببرم که
успет накард то расид ки мор дар халқаш бирафт, чунки аз ақлаш фаровон бадмадад чанд дабусе қавӣ бархафта зад. одами ба ақл бидаст. охи ина бибин, ҳазрати мавлавӣ дар ибтидои қисса оқил гуфт. ҳамун валло алам чехов боша, мега ки ҳамин дар саҳна агар дар девол ягон камон овезон боша, дар ҳамун сюжети дар мақсад устухонбандии ҳамун асар ҳатман бояд ҳамун камон бипаронада охир, просто так бояд набоша. ҳама оқил гуфтан ба ҳамин хотир ки ҳақиқатан одаме ба ақл бидаст. мега азбас ки ба ақл бид, бедорш накард ки хона сӯхта дар даҳанат мор рафт. агар мегуфт ҳалқакаф мешид мемурд. асора гирифта борш баст. бурд ӯро захми он дабуси сахт, зӯ гирезон то ба зери як дарахт. бечора ай хоб хест ки як гизалаи қавақӣ дар болои аспи маст сувор, дар дасташ ҳамин қамчин шапидестаиш, бечора афтону хезон хест гирехт. и ҷон бисёр ширинай, ҳамин ҷон ҳавлакӣ гирехт. то тая дарахти сева бурдаш, себи ёбоӣ бидай. себи пусида ба себат рехта, гуфт аз ин хир ай ба дарду мехта. ҳамин шапидестаиш мега ҳамин сева бихӯр. севои кирмхӯрдагӣ, ҳамин сев ай дарахти ғалти дар замин агар набардоштанаш сари вақт, замин як хусусияте дорад ки ҳар чиза мепусона, мепусо аллакай. бонг мезад: э амир, охир чаро қасди ман кардӣ, чӣ кардам ман туро? бечора ҳамун севора хӯрдаестай, кирм килаққати аралашо ҳамин қӣ хӯрдаестай ки ай даҳанаш бурмадаестай. себ чандон мардро дар хӯр дод, каз даҳонаш боз берун мефитод. мега бонг мезад, доду фиғон дора: э командир, ман чӣ кор кардам? гар туро засл аст бар ҷонам ситез, теғ зан якборагӣ хунам бирез. беҷиноят, беҷафо, бебешу кам, мулҳидон ҷоиз надоранд ин ситам. ох ман ягон гуноҳ накарда бошам, ман як одами бегуноҳ. ҳамин мулҳиду кофире ки кофирай ҷоиз намедонанд ин тари ситаму зулма, зеро худои таоло барои бандаҳош зулму ҳаром эълон кардагиай. ҳар замон мегуфт ӯ нафрини нав, ӯш мезад кандарин саҳро бидав. ин бечора ҳақоратш дора, ҷонаш тангӣ дора, ав пеш яму аспиш кардааст ки бидаваку. баъде ки севи пусидагира хурд шикамаш пуршид, бидав гуфт дар саҳро. то шабонгаҳ мекашиду мекушод, то зи сафро қай шудан бар вай фитод. дилаш шӯрид, чанд медави охи шиками сер, шикам пири севи пусидагӣ. ҳамин қай кард, дигар дил шӯриданда зад, охкинида дурмад. зӯбар омад хӯрдаҳо зишту наку, мор бо он хӯрда берун ҷаст аз ӯ. ин жилудка ҳамин насосаш ба қуввате ҳастад ки ай таҳ ки тран кард, дигар морам қатъи ҳамун севои пусидагӣ ай даҳанаш парид бурумад. чун бидид аз худ бурун он морро, сажда овард он накӯкирдорро. кай муборак соате ки дидиям, мурда будам ҷони нав бахшидиям. вақте ӯ мори сиёҳи бетаъба дид ай даҳанаш бурмад, баъд ҳикмати давондан севи пусидагӣ, хӯрондани ин сурара баъд фаҳмид. омад дастша буса кард, худора шукр гуфт ки парвардигор ҳамин мақсад бандам гирифт ки ин ҳамин твори одами оқил омаду ҳамин кора диди, ин ҳаминро кард. набоша ин хона сӯхта ин мора ҳамин дарун ҳамаи баданма мехӯрд. ба ҳазрат насиҳат мекунад: хар гирезон аз худованд аст харӣ, соҳибаш дар пай зи неку гавҳарӣ. ҳамин хари лаънатӣ як одат дора. замонои пеш харорам тода ҳай мекарданд. гов меоя, гове ки меҷӯшанаш барои оилара лозимай меоя, ҳамин хари касофат намеоя. бечораи соҳибаш саргардон бега адир меброя: ин хона сӯхта хар ки ҷо шида боша, нас пайи суду зиён меҷӯядаш, балки то гиргаш надарад ёдадаш. ӯ хар чӣ фоидаай? хара ширша ҷӯшида нашава. ба ӯ хотир бечора мекувад соҳибаш ки ягон гирг накафунаш ба он бечорада. меравӣ анами бандае ки аз ҳукми парвардигор мегреза, масалаш масали ҳамун хара мемона, балки ҳамун харам бадтарай. ки худои бузург ба хотири саломатии мо ва шумо шуда, ба хотири неъмати дунёву охирати мо ва шуда ҳамин рӯзаро фарз гардондааст. баъзе касое ҳастанд ки аз ҳамин рӯза бо дум хода кардаву мегрезанд. ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам таъкид мекунад, ҳадис дар сунани ибни моҷа омадааст. агарчанде дар иснодаш заъф дора, аммо дар фазоили аъмол гуфташ мешава. охир ҳазрат гуфт:
لکل شیء زکاه و زکات الجسد الصیام. هرچی به خودش زکات داره. مولا دیده که زکات داره. زکات چمیتی توزه می شود. انمی زکاتی بدن انسان روزه های. وقتی روزه گرفتی زکاتی انمی تن جان سالمه در پیش پروردگار ادا کرده. خشا به حال بنده های روزداری پروردگار که انشالله باور کنید بسیار آدم آرام و آسوده هستن خطا در همین ماه شریف رمضان. اکثر همین وقتی آدم در همین حاجت خانه میگذشته است و در همین سری دسترخوان میگذشته است و این خدا میگم این وقت زیاد اگه پیدا شد همین یک فکر میکنی همین حسابی همین روزای ماه شریف رمضان دیگه نه عبید که نه اوژین که نه زفتره که اوه هیچ چیزا که نیست وقت وسع میشید است شکم که خالی حاجت خانه را مقنع میدوی. برای این به قدر این نعمت پروردگار باید ما و شما برسیم. خداوند بزرگ خیرات و احسانات فرزندای بابای ایشون حاج عبدالمجید علیه رحمه را به درگاه بینیازش قبول کنه. حقیقتا مردی خدا بود، خدا رحمتش کنه. همین مردی که خدا که بعد سری خودش مردک باقی گذاشته است. همین شیر بچه می شود. پروردگار رو به خاطر این ساعت که انشالله ساعت اجابت دعاهاست، دعاهای ما بنده ها را به درگاه بینیازت قبول کنه. خداوند روح بابای حاجی را در بحبوحه جنت مستقر گردان. از جمال بی‌مثالت، از شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب گردان. خداوند و خیرات و احسانات فرزنداش را به درگاه بینیازت قبول فرما. و سرشمار برادرایی که در محفل افطار ما شرکت میکند در نامه اعمالش و اجر و ثواب نوشته گردانم. خیر آخرت چون بسازه. پروردگار و عمل غیرت جوانمردی پدر برای خودشون و برای فرزنداشون نصیب روزی گردان. خداوند و غیرت همت مون زیاد بگردان که در طول ماه شریف رمضان نزقیم، غیبت نکنیم، سخن قبیح نگیم، سخن لغو و بیهوده نگیم تا توسط طاعات عبادت گناهامون آمرزیده شود. و پروردگار را امید به رحمت شفقتی تو داریم در این منزل، در این محفل، در این محله، در این شهر دیار، خاصتا در خاندان برادرای دست به دعا برداشته فیض و برکات و خیرات خویش را نازل فرما. پروردگار را به خاطر این ساعت که انشاءالله ساعت اجابت دعاهاست عاجزانه دعا میکنیم ارواح گذشته‌هامون رحمت و مغفرت کن. پروردگار را به بیمارامون شفای کامل و عاجل عنایت فرما. خاصتا به برادر حاجی منوچهر که سالم